Biakamal. Kajan Guasame Arsenal she Wolverhampton Shajamosh Karau. Gwish Kajano dong the Arsenal there Wolverhampton there Jadak. Ko jan dan en Mela Road and Tama shit ta dan ngana kaja. Di yana gujan position dan ticketin ke do way and dan ngarkan kaja. Di yana nenen wo shwaja me ala Arsenal changar long ke jan ngare long. Manyun snow there wajama there jadak. The Arsenal there Wolverhampton there jadak. Kata dan en tengar ticketin. Di yana gwich gwasamo mi nama tracking kwala nyo na duwa dan en tengar te gaja duwa dan len ngaro da gaja di yana gwasame no ngar wedi ke duwa dan ngana kaja di enta di yana gwich no name gor kana duwa dan dong de nas de kana ngajo ngar nasan kontin gwich ko duwa dan de ken doben det kuro daga jaki dom ngar ma ngar ne iti kajan tama shekam gui kono man tama Arsenal kana wajamo ngar ke beje lonki ka wi to bom na di na guj ban ka ngar dana ngar ka ano ka wi tede di enta di na guj ngar me batok ko tama tikan ke minin ti shop ka jandang rawi de badak alo ngarien ngar bum chang naman daka ke ka daka mo ki moy ke cha moy karaw raw kana bang ngar mo gwa shi ngar mo jek akana sen kon dong ten gor jeno dong de kana ngaji ngum ngar kan tama ala ken ne ti she ka jen Arsenal mo kon ka ngar ken ki ta dan chit ke ball position Arsenal take jen bakal wi de bakal lo lenya wajama diyan nen ka position da mandana teten an Arsenal take 66 to wajamo take 34 ala chirmi ke jen dang diok kudong wan lo lenya Wolverhampton ko an Arsenal take jen bakal manyodo mishi kwain Arsenal ka jan gwasame bi ngajeno Arsenal badek shit ka do badanan shaje predict je ke shaje gor ka je o banyosna Arsenal te ka jan bakal ka ball position mo kon ka attack ne shit ko dong shiga dangerous attack do badan dong michi kano ngarkan de kurde jo goldi ke de nas de micha kurde nang che waje tup chentama te to duel Arsenal che okujimi che ben Arsenal gwaza montama la de ala Arsenal de kon gujo en dangerous attack like te Arsenal take 59% minyon ala jan de bangman minyono cha Arsenal cha de ka jan gwasame ko Arsenal bume mi kono kon ka Wolverhampton take diok karodian minyodo changchi native kon te like striker which ka Arsenal changi on kujimi de ga ne ti de ga dak kirme chika raw chika tung chika raw ka bangi kan galadane name akel madong de yana ngai ke jan gwasame mo kono ka attack na mi dangerous attack ka attack jandaru de Arsenal gwasamo well bakal ka Wolverhampton ken mo kono gola tem ken la wujema ken tele gol mishon dong der lat gol shalat gwasame ki ala gole shaon ji Arsenal chika joke kan kon weji mi bang ka shot on target chira ga mi ba kurba yot ka te Arsenal te ga doctor ne weji ma te ga bang shot of target 0-0 ka kan dang lo bang mo kon ka corner kicks to Arsenal ka kel weji mi tala dwar mo kon ka defense ala goal kicks findien tikan ka chira mi akel kana bang akel karaw mo kono ko goal kick jen kel kana raw ka save ki tada na cha kura kef ko ja chiweje mi cha kel cha jelong ana mo kono ka kan ki tin cha to gwang ar kana mo ngum cha to ki ngum le rode de kono gujeno kan kanan kono ya to dob dam to be keja de kon ta me ta te ka me de kono gucha ka dob de men dan le de
de kon gujo tele win mi shamu ke yellow card tele win mi shamu yellow card ngwa same ka tele win mi shamu ke red card free kick ne shit ka free kick ni Arsenal tero offside Arsenal ka kel tuji mi te ka bang throw in ala yoru kura kare katet tuji mi te ka ngwan la Wolverhampton te ka ngwan to Arsenal gwasame take karaw mo kon substitution la geri kan Arsenal kan geri ci Wolverhampton ci geri ko te ka ngade anyok ka fol ki duari kan galat te Arsenal ka diok Arsenal ci foul diok ci galat ci ne ti ci karaw ci kan galat la ji Wolverhampton mo nyoso ka jan gwasame la Arsenal be badak ki be wajama be jadak ka do bana chagu keja again down in DNA link ajan gwasame NOB Arsenal be deck ke be wajamo be jamoch ke goli gwasame koto kon ka ta dan len ngwaro din keja gor jano mi jiram jidit ka jan gwasame ka shiben ka jan channel ma ka nur TV ruish ni gor je gwano dere rodo jaga dere subscribe ko bi yarwainen kono banon ko ki kurga kana ki en yosun ko ken bien kaling jen gwal dana dongde kon chongten ko agwi ne ta da ngar kurga ke je ko bi ay chunga jo woje mate ke diki ngum ci rodo lat bi ay chunga ka ta dana ler match ler rodo ke je gwalongo de nas de kan ta dana ler kuro de ke je de kana ngach ka do dana dong de na de ko nyam ke je gure je gwa biya ta dan tamai ke je biya je gwich ke biya lad dan le rode je biya je ngach jen gwa dan de kon chongten ni ban le je ka manda den wana wo wana wonyam
to con ka of time ki china siko long kentity to kish con ka ti ta dan shika ngar ka je ki content cha top en duora la performance den do badan and they can we won yam ka je ka second half ki ka ngara road men be ben ko sentama chi first half che to ki ngaran nyam che to bane tin kona lat korodian ka kore bana ka gwich ko antama cha to ke raw kana bang mnyusno shi arsenal ka jan gwasame cha raw chakalat wolverhampton ngoda telemisha lat mo kon ka statistic dien ke ta danen shi ka ngar ka ja de kono je gwasame no en shid ke goal position kia ta danen shika ngar ka ja ka jan gwasame nyu the jan wo shi arsenal she ball position che kan ka jan bakel person ka chi wolverhampton che goal position me jan 1% che kan munyos no gwasame kan dangerous attack ki do badanen mishi kura she wo be to duel do bala kana attack joka je jan wani da badda arsenal ka gwasame wolverhampton te ka badda karodian menyodo an wolverhampton point te jadak mdo diena me jandar widi dh percentage jandar widi dh ka attack ka jandara widara percentage ka wolverhampton ka ball saved beno gwasme ka goal atem shi arsenal she baro she kon waje matega bang wolverhampton tega bang shot on target one arsenal ka waje do dien ka wolverhampton a bang shot of target no corner kick la corner take ro arsenal take a bang ka waje do dien me na me akel jan ta dan to ka jan gwasame mo kon ga kane yellow card a bang ka kan team na dang raw yellow ki red card a bang ka kan team dang raw red card a bang bo ka kan team na dang raw wodan ka free kick na me diok kana baro no we jan ta dan an shiga ngar ka ja ban doba bi ken ngar to je bana je ke jan gwasame bi kan to di bi kan yoklo re jan tama ko antama che to ka raw kana bang ke jan gwasame bana show work ke bu kon chulimni tu dien ka ngar shiko long ki shiko mat ke shai jan dana banling gore jano der under subscribe ke der channel der je support chu bang akan subscribe ko bi channel ba yakula no ngaren ko kienten kontin ngod jok ani biata kamal channel limni man be bente ka half time tama
bika ngar tukan tama ci bandiera chatiak ken chaga mosh ke menende shop ko badang na wona tishi ka wolong kaja bika lu rejan tama ke jan korgwa same mnyodo menani dere tiak ko deri ngar danan ba tok ke jan gwa same de yan na jek ke de yan na sholing shit kaman ngai kono na won ke jan arsenal kana wolverhampton no raw kana bang minyozo mi jara mi chunkel arsenal gwe ke jan wo arsenal be win ka do ba danan gwe je ka ja ko an arsenal cha bom long nika goal position kana te kokien gwe jan wo ba bom ke ben nasin kono kokien wolverhampton ba jadek na me jan danan gor kono de kono nga jan gwasame and gore no jin ba bi subscribe ke bi gore bi chonkel ke nor tv ke rice ni ko ba kula wo woniam an channel mi no ko je der subscribe ko bilaran kono ba non ka ke tan lat ko rodien bien ga shwalinga gwa ka jan gwa same be ko rejen tama shi wodi re chatiak arsenal kan wolverhampton gore jo biya lebe mat kan chaka mosh ka menene tibbi ka long ka ja de yan chonkel ka jan channel gore no jin makan subscribe ka channel ko bi kula support ko bi no ngatin ko kien tin be ben ka kora ba shi jan ngar makrwade ban ngar ko kien ko na ban no ba kon ka gwit kan ngar kan ka Emirates Stadium kan asan kontin ngar Arsenal kana Wolverhampton jan gwasan danan de kona gwich mene je goro no yen biya chonkel ke channel me ko biya ngaran kontin be biyen ko kulaling ti ga ngar ko ken ti ngar ka boka jan gwasa me chet ke mugurin update Leipzig kan Eidhem Leipzig te cheran moy karo ka kel shi glabash kana ofem shika par ka kel ngot ka ken te ka minen jan baro wi don wan karo dien ngoda kan kanu boshum kana wolberg te kan ke raw shi boshum jaran moy ka kel raw kana kel ka ngaran kono dong shi agui gwas me ko ngoda kan arsenal kan na tok ka ngatin wewe to tone kan ngaran kono de yen kalin kan ngar belingo ka tin ngar ka Bundesliga kana pilot yetin content kan las ka live mo kon ka English Premier League Sheffield kana Burnley kana Sheffield ala Sheffield sharan mo ke 2-0 I mean Burnley sharan mo ke 2-0 Sheffield che mo ke 2-0 ti Sheffield take a red card bone ke jan gwasame alo ler she Burnley baranda ko 2-0 ki aro ka bang Arsenal gwasame she Wolverhampton che mo cha karo ngor taken cup time intama mnyozo ngoda wakan gwa ki ngar ka gwa chana je gwich man mishi
Shangar charger took chicken second half chicken talk second half Arsenal kana Wolverhampton chicken second half chicken talk jan gwasame mnyos no ntama bana jangaju wojen dien ba dago ka witen kon tin ngarantama bay update ke Bundesliga mi chika mi take mi chitwa ka bay update ngode la Leipzig charan moy karaw she heden hem chaja moy kakel chaja heden hem chekel che kam Leipzig duno Leipzig charan moy karaw rew kana bang ka Gladbach she ofen nam chaja moy karaw kana kel ka Burnley kana Sheffield shi ka waraj ba shi Burnley shi Sheffield shi jamoy karaw ki 2-0 menyozo don de Burnley der Sheffield der jadak Wolverhampton ba gwejen wo ba jadak Arsenal karaw kanabang don mishirana kamo bika par ki medero da laden ko dong de ga far ki dong de ra gol mi nasen kontin tin bet ki nasen kontin chi yet ade ngajo Arsenal we go ka Brentford te ka half time boni chiko nyogore ba Brentford kene Luton shi Brentford che kel che delat che kel kana bang ka Brentford an woje dini jen ka jan gwas me jan Arsenal go economy Arsenal antam teken ke minenity jan ngwanu de Barrow alo ka ngari alo ge jen wo de Arsenal dera dek ko jen raw kana bang menyodo ka jan gwas me dera mo gwadong ba kana sen kon tin chilar no Arsenal ba dek ka dera me je kana sen kon te chilar no bi Arsenal kana Wolverhampton bi ka par na me jen dan en de kon jen gwas bana nyogo jen nyok
update she Brentford she Luton she Jamoy Karo Brentford shero shakalat lo 2-0 tama ka Brentford kene Luton update don dien ka Bochum kana Wolfsburg she Bochum che dok shakalat cha dok kana kel Leipzig ngode raw shaladoni kashi doni te lo chi doni minen tor long lo bi ngaren batok en gwasme ngode ala Burnley kana Sheffield ngode raw kana bang ka Sheffield sha ka mush ke red card sharam ka jay mo ke red card ke shaje George mnyudo ba wujmo ba je dak long ka do badan sha gwi keja ko shi ngarkien kajan gwasme shi ka tiaka tok ka Burnley raw ka bang Sheffield United charam ka jay mo red card moja ka red card ka kor minin jan wanu de die shawnyam no gwasme ka Burnley kana Sheffield United chagwi jo dong de ka draw ka jandi de ka bang jandi de percent Burnley cha je nogno dong der Sheffield der dak ko cha mo ke jandara widera percentage mnyodo jen up the down to content ka Arsenal kene Wolverhampton raw kana bang mnyodo bi Arsenal bejacham thank you bi Arsenal bejacham ko Arsenal kene Wolverhampton ngode raw kana bang katiken keminenti jen bakkel ntama ti do men jan diok bengarian batok name agenda andi linga jan gwasme jan abde dande kam ye ni gorje biya jaguch shumani tok de
update ke English Premier League Burnley Sheffield Chamuke 4-0 Brentford Luton Chajamuch ke 2-1 Arsenal ngode e 2-0 tiken ke minini ti Jen Barrow with Diok Arsenal ngot kere ngara Burnley Sheffield Chamoy kan 1 kana bang mo kon ka Bundesliga Leipzig Charanda karo kana kel Leipzig defeated Edenham Glavish she Offenham she defeat ke 2-1 she Leipzig cha pass ke Charanju karo she Glavish Charanju karo kana kel Boshumba she Wolberg cha ju ka Diok kana kel Arsenal ngode raw kana bang Brentford ngode raw kana kel akan wiri ko kena be benayo ka jan kor gwasa be Ann Forest bet ngara kana Everton ka be Newcastle kana Man United be ka ngar ka kora ke tag mishop ka chara ka jan kor ngar kana me Arsenal ngode raw kana bang Burnley ngode ngwan kana bang si Burnley si na mo ka ngwan ka bang si Sheffield mo ka ngwan kana bang wana we wichi do ne minin to shop ka jandang raw wi de bakel bi ngar Arsenal kana Wolverhampton but walk no jan update dan gor ko ne bandi nga jan gwasma
Arsenal shay mo ke goal shi Wolverine she goal she jalat she Wolverhampton she Arsenal mo ke kel she Arsenal ngode karaw shawo karaw kana kel kashi menene shi ka menene jan badek gude badek shi do menene dangraw shi Arsenal she kan ngode tel goal mission lat antama kanasen kon tin gwijen wo dong de ka par dio taken ke chance ke 1 minute chi don 1 minute karwade chi don 1 minute 1 minute karwade chi don minute kel karwade bi kure batok bi ngar batok bi Arsenal be Wolverhampton be jadak ka chi Wolverhampton che kel che jalat ke jan gwasme menyuno taken ka banga lunga jan gwasme ko de ken goal do de ken la rejan tam ke jan gwasme mo ke goal do no kan last rate ke jan minute kela me nyod jan o bi Arsenal kene Wolverhampton big par no mo jan down and the road and tama she worker sha 2-1 ke sha row kene kel Arsenal still with 2 and Wolverhampton score 1 goal. Almost we can even say that if Wolverhampton push harder, they can even score the second goal. Nemebo chede gwadio je kanasen kon tin nogon wo Arsenal dera dak Arsenal chaja mosh ka kel nyok Arsenal karo cha kamosh ke bang ke menin to kokien mo minarod wo to kantama bi kura balong chaka mosh ke menini wi menini tin koni ni tok la ngar ka je ke menini jan bangon la 90 minute duno chaka nyok rem nyok another remaining minute jandan de yen linga jan gwasame Arsenal chaja mo ke goal Wolverhampton ka Arsenal sha Wolverhampton chaja mo karo minyo don tam mo Wolverhampton wo kan do kan ladbika ba 2-2 ka ba kura ba chukot jano stand by along me wete shi Arsenal shebum ka jan tok goal kana me ke tokur kana me de Wolverhampton ndere goal ndere jalat jan dan entitin tama ngode bana jangajo ngumu tok ka jan gwasa me 2-2 2-2 ntama kashi minen shi akwaya shi kamnen kona me shi minen shi akwaya kajan gwasme muwete shi Arsenal shaw bum kajan gwasme de weje me der Arsenal der jamoch no chana jammen gojo ba kura baje ko zantama ba kura ko zantama ko shi wodi rar chetyak ci jendien chetyak Arsenal che gol kelat shi Arsenal cherolat shi Wolverhampton chekel chejalat menyu don tam mu te chaja kot amu aka moy kemen neti shop ke dish ke bakel dar ngwang bade Arsenal de je mosh ka another goal menyu da don de ke draw kamu Arsenal we bom tama nyu de jano ba wujemo ba jedak ala minen cha kam ke minen charep ke ngaran yam ka half time chaka kam 8 minute ke minen badak entama chidono gwato do long gwato do mo ajeno contino entama chaka mosh ke minen shawo ka minen raw won we ka minen diok ka gwejo dong ba mo ka minen badak kure jader kure free kick Arsenal kure free kick Arsenal kajan gwasame free kick Arsenal take a bakel to jado dian take 1-1 free kick no Sakai Bukayo midfielder nama chaja ger substitution chaja ger ka chimine ne chika taka tok chimine ne chiwo mene diok lo ngon mene dang di ko dong ge jo dong de ka ngar ke mene ne badak ala half time I mean the remaining time ke the hardy time dong like almost yaga ka badak antam ngode raw ke kel no
ka shi mini shi ka tiak ka tok cha mo ka mini bakel kana chi don mini ra wate which only 2 minutes remain. The game will be over. Wolverhampton shekel shejalat shi Arsenal shero shejalat gwiki jo dong are minute ka kel wo kana madong dere go dere lat ka shi ko bom di lo ngam dangerous attack Arsenal shi Arsenal she nyoko lo jok dangerous attack Arsenal shi Wolverhampton she kura jek ngoda te ku Wolverhampton la kan ngara ya bel ya we kuch Arsenal take quick Arsenal and kure she Arsenal she kure free kick Arsenal free kick mnyodo ngoda kan mini kan na tok ko kan mini ne wan antama lo ngon mi kala te which ti kure ya tiaga tok en kure ci tang no gwaza dana bajo kot ke jentama ci tang no kozde ci tang no koz kuraka ci don minute kel free kick Arsenal ci don minute kel ka roda gang Arsenal no roda ko dong de ka park na Wolverhampton kure dung Arsenal cha kure nyoko luni jok kure shawon yam lat ke je kui Wolverhampton antama chicken kure nyoko lu jok ngode jato duel Wolverhampton laske kure cha kure lo jok ngode kure ram ke je ngode kure jatin kure shabon kure jatin ball possession biminin bigo tokatama biminin bigo tokantama ki don second karodian aka second ro kan jidwa da munyu do antama mu wete shan Arsenal cha rakab chukuro ku Arsenal asha mu ke kure chikana lo jok cha ku lo jok kure cha bom cha Arsenal lo jok ngo danger sa attack Wolverhampton kurna mena ashibure kure cha tiaka ore kure jatu du Arsenal ay cha lo jok cha ku lo jok antama gorgo ba kure ba jalat enana ku lat ke jentama Arsenal gang na rode antama jatu duele chikana lo jok ci doni second karodian ko chamanen bakel la kuru worar yo betok ci kure shorar throw in la yorke je kuru yorke je ena yorke kure ngode mat ci kure ci tiaga tok ke ci onako 49 Arsenal ci kana yor chaga nyogre be met ke menene jento kure ka tama bajo cost Arsenal badek kamishe jen Arsenal lazan tama bika draw menene to long Arsenal she Wolverhampton ajek she kana jek jaga Wolverhampton an kure shanan ku Arsenal laje de la ku Arsenal Wolverhampton gore je der Arsenal der je nyogo moy de yo par Arsenal she Arsenal ajek Arsenal chakan cha dewrech chakan ajen tok den tama cha minina baro ka cha krep ala minin ken yalde ka minin badek tin kon sharep ka lo 8 minute which mean that kon ke minute kel re minute kel mo Arsenal we kan she kure che je ngar gwa Arsenal moch kana madera mi je ga long kanasen kon nin chi yedna Arsenal ko nei de kon she gujo Arsenal badek ngala worech ja weni jatin ukon ka wewe throw in yorke kure Wolverhampton yorke kure ntama yorke kure kure te to duel shaben to duel Arsenal she kure jek shimini nishi ka to kantama ba kono ja a free kick Arsenal
a cha nyong mo ke mini dien wo ga mini de bangwan dien dio je nas gor kano de Arsenal de je moch mishi kana kodona okay kashine gor an chana goro de Arsenal de dak again yeah shana goro de Arsenal de dak yellow card cha yellow card cha tu ko Wolverhampton gor kano na kan Arsenal gare jen ci Wolverhampton cha mo yellow card gor kano de kan draw ke ci minen ci ko tok ken minen ten kono ya ngun ci Wolverhampton ajek ci do no gwatot rodun yen ji Arsenal dang cha bedak ko ntame 2-1 kamu Wolverhampton ci yore ji cha chu gaba ci kure cha tok ci ma cha hen ci loina tet ko ci Arsenal ma cha gor bana nyogo je kan ardo dien ngardan ben gajen gwasame bana en Forest Everton bana je link ki bu kono je ka jan gwasame bana je to kel ana biata kamal bay